Jesu Kristu inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Ngizobulisa abazalwane bonke ngibulisa inceku kaThixo egameni lika Jesu. Bazalwane ubaba Kunene lo khuluma ngihlala la eMtswaleti emva kwaseBhara. Ibandla engikhonza kulo ngikhonza ngaphansi kwaba uMadlala but lo ibandla leyalikho la sefosolas manje ukude khona. Bazalwane engisuma nako nje ngibona uNkulunkulu uthi angenzele umusa ukuthi ngithole ikhaya lezi bazalwane. Amen. Umama lo besakhuluma la ethi ke besithi sisindisiwe kanti hayi asikasindiswa nami bengakasindiswa bazalwane. Uqala wami ukusindiswa ukuthola ikhaya lezi bazalwane. Ngiyakhumbula nje bazalwane kunento esiyenza ukhuluma amanga ngefoni bakufonela emsebenzini ukuthi ungene egate ngandawanga usesekude kabi negate bazalwane. Ukuthola ikhaya lezi ngifundise nako lokuthi ke bona lokuqamba amanga lama esithi mancane anganayiki kuyicala phambi kwaNkulunkulu. Ngimcabango siyacabanga izinto eziphuma endleleni ezingahambelani nentando kaNkulunkulu. Kodwa ukufika kwami ekhaya lezi ngifike ngathola ukuthi ke imicabango yethu siyobuzwa ngaleyo micabango lezi zinto lezi sizicabangayo bazalwane. Usathane thina bazalwane usirobhe kakhulu ngendaba yokucabanga. Ucabanga izinto eziphuma endleleni. Noma ethi usathane uyahlasela hayi sengiyalwa naye ngithi hayi suka sathane awunamandla imicabango yami ngithi Jesu thumba imicabango yami. Ngoba bazalwane konke into esiyenzayo la emhlabeni siyolanda bazalwane. Siyozilanda phambi kwaNkulunkulu bazalwane. Ngibonga kakhulu bazalwane izulu bazalwane bengeke ngilibone. Khuluma iqiniso bengithi ngizolibona. Kodwa ngendlela ubaba uNsibanda uNkulunkulu amnikeze ngayo uvula imiqondo yami eminingi bazalwane. Wavula ukuthi ke konke lokho esikwenzayo kuyisono phambi kwaNkulunkulu ngiyaqaphela bazalwane ngiyanaka bazalwane engiyanaka bazalwane. Okunye bazalwane bengisabhukhile bazalwane ukuvuma izono bazalwane. Sasivuma izono sesezayoni. Kushuthi kahle lento le ephethwe izayoni bazalwane kahle eyethu bazalwane. But besivuma ngendlela ehlukile kunaleyo ubaba uNsibanda ayibekile bazalwane. Bazalwane ukulanda yonke into ngithi mangibheka ngibhala kwesinye isikhathi ngize ngihlengezele inyembezi lezi zinto engizibhalayo izinto engazenza phambi kwaNkulunkulu ezinye ngiyasaba bazalwane ngiyasaba indlela okuyiyo ngiyasaba. Ngicela nje uNkulunkulu ukuthi angisize ukuthi mhla kufika idate yami ukuthi ngivume izono zami uNkulunkulu angiphe isibindi sokusho yonke into kungasali nechashaza elincane because bazalwane ihlazo besenza ihlazo phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakukhumbuza zonke izono zakho obuzenza bazalwane. Besenza ihlazo yabona ihlazo makuthiwa khona ihlazo engalazi bazalwane ngishaya amahloni into bezenza izitshethu zonoclever kanti asibo clever silahlekelene noNkulunkulu bazalwane. Yiloko nje bazalwane ebengifuna ukusho. Okunye kusho bazalwane bengingazi ukuthi la ngezobanye abazalwane befakaza ekhaya lwethu ukuthi bebeseSoweto ngaphansi kwababujana athi Soweto ngoba ngangilokhuza ukuthi ubaba ngangikhulume naye ngoWhatsApp ukuthi ngibuza ukuthi ke ubaba ujala ukhonzela ubaba wathi hayi basePitori eSashuren and then wathi ngabona hayi still kusafana kukude nakhona and then ngase ngizwa abazalwaneke befakazi bathi hayi lesikhathi be-break abona ba-breakhelela lesikhathi beqeda break bazela kubaba ujala eSoweto. Hawu ngathi hawe eSoweto manje njengoba sengimi WhatsApp kuba ngibuza bakhonza kanti bakhonza ngidlula every day la ngisebenzela khona ngidlula
every day la ngiyadlula la bengazi ukuthi ke awunendaba ezinhle kanjena lana bazalwane kunini ngehla ngenyunga ngangena kwelinye ibandla hayi ngafike hayi ngabonda hayi ziyangixaka la hayi ngase ngimali ngahlala yendeni kanti sengizothola labazalwane ngiyambonga kakhulu uJesu hayi sengizokhonza la mangayanga eSprings ngoba kuyathi inkinga imali bazalwane hayi sengizokhonza la ngoba uJesu okhonzwayo uyedwa bazalwane ngiyabonga kakhulu bazalwane.